Hej dragi youtuberi, lijepi pozdrav, danas učimo kako naštimati gitaru. Ok, evo kada ste spremni, idemo po prvi puta naštimati vašu gitaru. Ako ste ju kupili doslovno danas, jučer ili nedavno, borite se sa štimanjem, pjesme koje svirate ne zvuči nikako, pa postoji mogućnost da vam gitara nije dobro ugođena. Evo ja ću sad namjerno ju malo raštimati. Evo. Znači zvuči čudno, spremna je za štimanje. Tu ćemo koristiti najjednostavniju moguću metodu za štimanje gitare, a to je smartphone. Ok? Evo, znači najjednostavnija moguća metoda je da koristite aplikaciju koja se zove Guitar Tuner. To je definitivno najpopularnija aplikacija za štimanje gitare. Iz više razloga, zato što je stvarno jako jednostavna i jako dobro kalibrirana. Koristit ćemo, nakon što je instalirate, ovo je ne auto mode, vidite ovaj gore zeleni, nego ćete kliknuti da bude sivo. Znači više kao neki manual mode. Evo vidite gore ovaj sivi auto. Ok. Eto. Kad ste to namjestili, ovako, gore vam u desnom uglu, u lijevom uglu vam piše standard, to znači da štimamo u standard tuningu. Znači to je nekakav standard tuning koji su sve gitare naštimane. Kasnije se to može prilagoditi ovisno koji stil gitare svirate, međutim moj standard tuning koji ću mi danas koristiti je u 90% slučajeva i stvarno je jednostavno ako koristite ovu aplikaciju. Evo. Znači, gitara je sad raštimana. Nije bitno koristite li akustičnu gitaru, klasičnu, s najlonskim žicama, električnu. Znači, ovo vrijedi za sve gitare koje imaju 6 žica. Evo, ja ću, znači sa lijevom rukom ću štimati ove gore mašinice, vike, koji su naravno za svaku žicu posebno. I pokušat ću vam u isto vrijeme pokazati ekran pa da vidite što se događa. Što se tiče desne ruke, možete koristiti ili palac, prste ili tržalicu za okidanje žica, to sad nije toliko nebitno, ne? Eto. Znači, nadam se da ste instalirali aplikaciju do sada, znači Guitar Tuner, da ste namjestili ovo gore u gornjem desnom uglu na auto da je sivo. I sada prvu žicu koju ćemo svirati će biti ova dole prva. To je žica E, to vam ide na ovaj tu vijak i to je na ekranu ovaj dole skroz dole desno, vidite ovaj E. Vidite ovaj skroz dole desno E, evo sad ću ga pritisnuti, pritisnite ga i vi. Vidite? I sada nakon što ste ga pritisnuli, osvirajte sa trzalicom ili s prstima prvu žicu. Dobro? Ste vidjeli što se dogodilo? Znači, ova crvena loptica je išla u lijevo. Što znači da je gitara, odnosno da je ta žica prva, E, preduboko naštimana. Moram je malo zategnuti, a zategnut ćemo je u smjera kazaljke na satu. Dobro? Evo ja ću osvirati prvu žicu, jer prva žica mora se čuti, mora trajati da ju on detektira. Evo ga. Vidite što se dogodilo, ja sam je malo zategnuo, jel tako? Što se dogodilo sa ovom lopticom? Pomaknula se malo prema sredini. Da bi žica bila naštimana, naravno mora biti skroz na sredini. Ajmo probati. Evo još malo.
Eto, ste čuli ovaj zvuk? Taj zvuk i ovo zeleno u sredini je bilo to znak da je žica naštimana. Vidite kako je jednostavno. Ok. Sada je ova prva žica gotova, idemo na drugu žicu. To je ova odmah iznad nje. Ona se štima na ovom tu viku. Kliknite nju. Znači ovdje piše slovo B. Mi ćemo to zvati žicu H, zato što se ovdje u Europi to zove ton H. Znači kliknite, ovdje će pisati B i odsvirate B. Vidite, ovu sam jako spustio, jako je nisko. Moramo zateknuti, još. Evo ga, ta žica je isto naštimana. Tako je, ok. Treća žica, ovdje tu, 1, 2, 3, zove se žica G. Kliknite na nju. Aha, ova je previsoko naštimana, vidite? Ajmo malo spustiti. Spustit ću je tako da ova loptica dođe s lijeve strane i da se onda vrati natrag na sredinu. Znači prvo ćemo ju otpustiti pa onda opet zategnuti da dođe na sredinu. No. Vidite sad je lijevo. Evo ga. To je to. Znači to je žica G. Idemo dalje. Žica D. Sad sam već gore na ovim bas žicama ovdje gore. Znači D, da vidimo kakva je D situacija. Preduboko, ja ću vam zategnuti. Evo ga. Ok, A. To je previsoko koliko čujem, da vidimo. Opa, aha, pardon, evo, zaboravio sam kliknuti žicu prije, pardon, znači morate kliknuti A. Ta je prenisko. Evo ga, A žica je spremna. I još imamo ovu žicu E. Znači to je najdublja žica na gitari i isto se zove kao i prva žica. Aha, ta je previsoko. Prvo ću ju otpustiti i zatim zategnuti. Da vidimo, da ja to vidim malo bolje. Evo vidite, sad sam malo otpustio. Ću zategnuti. Eto. I to je to.